ndabasuje amahoro y'Imana abane namwe nkuko bisanzwe banyita Joshua, ndagira ngo kandi niba utarakora subscribe ndagira ngo yikande kugira ngo ibiganiro byanjye bijye bikugeraho mbere y'abandi kandi ukomeze kuryoherwa n'ibiganiro byanjye. Rero aka kanya rero nje kukubwira amakuru abantu yenda bakunda ibintu by'imipira, bakunda nyine ibintu by'imikino, umupira w'amaguru cyane cyane. Ubu aka kanya rero niba ukunda ikipe ya Rayon cyangwa APR, nkuzaniye amakuru meza ntatari meza. Rero nk'uko mubizi, ejo habaye umukino wa shampiyona uhuza APR ndetse na n'iyi ngiyi bita Etincelle. Ni ikipe rwose zikomeye cyane, ariko iyo ngiyo muri kubona kuri kara yanyu bayita APR Nyamukandagira mu kibuga, benshi niko bayita. Ikaba umutoza ifite umutoza wayo bayita Drakonovic, umutoza ukomeye cyane. Akaba ari umutoza rwose, ariko muri no minsi abafana ntago bari kumwishimira bitewe n'uburyo ari kuyobora abantu be, kubera nta musaruro mwinshi cyane afite. Rero iyi match yaje kuba rero yarangira ari ibitego 2-2 ya Etincelle. Ni match yasifuwe n'umurefa bita Ngabonziza Dieudonné, noneho abasistant bari barimo babita Ndayisaba Saidi, Sabimana Patrick, noneho komiseri w'uyu mukino bamwita Sekamana Abdul Karim. Umukino rwose wari ushimishije cyane, kuko ibitego bya APR niyo yabanjije ibitego 2 mu gice cya mbere, kuko ku munota wa 8 Jibril Ouattara yaje guterekamo igitego cya mbere, noneho aza kongera kugiterekamo ikindi gitego cya kabiri ku munota wa 45. Bajya kuruhuka ari ibitego 2 bya APR ku busa bwa Etincelle. Icyo gihe abafana ba APR babe bamaze kubona yuko intsinzi bayegukanye, ariko ku munota baje mu gice cya kabiri ku munota wa 55 Sabimana Hussein yaje kuba yatrekamo igitego cyo kwishyura cya Etincelle cya mbere, noneho ku munota wa 79 benshi bazi ko byaye byarangiye Ishimwe Jabiru aza guterekamo igitego cya kabiri cyo kwishyura, biza kurangira ari ibitego 2-2. Ibi bintu rero byahise bituma APR ijya hasi cyane, kuko mu gutsindwa uyu mutoza yaje kuba yakuyemo abakinnyi bose, haba ari uyu nguyu watsinze ibitego Jibril Ouattara yabakuyemo rwose, kuko n'umubare w'abasimbuzwa bari barangiye, nta nubwo yagombaga kuba yakongera agasimbuza. Niyo mpamvu rero hano hari resultat zari zabaye. Gasogi United bari bayitsinze, Polisi yatsinze ibitego 2, Gasogi United ku busa. AS Kigali yatsinze ibitego 2 kuri kimwe cy'Amagaju. Noneho indi match yabaye, Musanze yari yanganyije na Vision 0-0. Mukura yari yatsinzwe na Kiyovu igitego kimwe. N'ibintu bitangaje cyane. Noneho Marine yatsinze ibitego 2 ku gitego kimwe cya Gorilla. Noneho Muhazi United yari yatsinzwe ibitego 2, yari yatsinzwe na Rayon Sport ibitego 2. Ahangaha byahise bituma Rayon ijya ku mwanya wa mbere, bituma rero APR iza ku mwanya wa kabiri irushwa na Rayon igitego kimwe. Rutsiro yari yatsinze Bugesera ibitego 4-2. APR FC rero ahangaye yanganyije na Etincelle FC. Rero ari umukino wabaye ku itariki 20 ubanza, aho Rayon yari yakaciranye na Muhazi United. Biza kurangira rero Rayon itsinze ibitego 2 ku busa. Ari ibitego byaye byabonetse mu gice cya kabiri, kuko mu gice cya mbere byaye byarangiye ari ubusa ku busa. Biza gutuma rero Rayon izfata umwanya wa mbere. Hasigaye imikino 3 gusa kugira ngo iyi shampiyona irangire. Rayon rero ifite amanota 50, ikaba ikurikirwa na APR ifite amanota 49. AS Kigali ni ya gatatu n'amanota 40. Rutsiro ikaba ari ya kane n'amanota 37. Noneho abari mu ibara ry'umutuku, abari kurwana n'urupfu nyine bashaka kumanuka mu cyiciro cya kabiri, ni Bugesera ifite umwanya wa 15 n'amanota 28. Vision ikaza ku mwanya wa nyuma wa 16 n'amanota 20. Ibintu rero byahise bituma Rayon ijya ku mwanya
wa mbere ikaba irusha APR inota rimwe. Ibi rero byahise bituma iyi ntsinzi ya Rayon kuba yasubiye ku mwanya wa mbere byahise bituma Rayon Ista isohora ubutumwa bumenyesha abakunzi bayo yuko igiye kujya gukina noneho na Mukura byeruye muri kimwe cya kabiri cy'amahoro. Ikipe ya Rayon yatangaje ko nubwo itemeranya ibyemezo byafashwe na FIFA, yemeye kuzakina na Mukura Victory Sport mu mukino ubanza wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro kuwa kabiri. Iyi kipe yambara ubururu n'umweru yatangaje ko ititeguye gukomeza mu gikombe cy'amahoro, ariko ibingibi yahise bihinyuza ivuga yuko izakina. Ibingibi rero abantu benshi batangiye bavuga yuko impamvu yaba yabyemeye ari ukubera yasubiye ku mwanya wa mbere ku rutonde rwa shampiyona. Yavuga ati se mu gihe naba nyinye na Mukura mu gikombe cy'amahoro nkatsindwa, yenda nari no ku mwanya wa mbere muri shampiyona ngatsindwa, urumva ibyo bintu byagenda gute? Rero kuba yagiye ku mwanya wa mbere yahise bituma ahita avuga yuko ari bukine igikombe cya kimwe cya kabiri cy'amahoro. Ubwo rero ibingibi byahise bituma abafana ba APR nyuma yo kunganya n'ira kipe, kandi mwibuke yuko n'ejo bundi mu mukino w'igikombe cy'amahoro APR yakinye na Polisi APR iza kubanza igitego kimwe, ku munota wa nyuma iza kwishyurwa icyo gitego. Ibi rero bituma uyu mutoza bimushyira mu byago byinshi cyane, bituma bazamwirukana vuba ahangaha, kuko uyu mutoza nta musaruro mwinshi atanga, kuko arakina cyane pe, kuko uraza gusanga mu bitego azigamye ibitego bike cyane, kuko APR izigamye ibitego 15, ni ibitego 15, ni ibitego bike cyane, nta nubwo bingana n'imikino bamaze gukina ubwabyo. Ubwo rero uyu mutoza ni umutoza w'umuhanga, yageze ahantu kure, ntago twabihakana, ariko uburyo ari gutanga umusaruro we ntago abafana babyishimiye. Niyo mpamvu rero byatumye n'abayobozi ba APR bamuhamagaza bakamubaza uko abibona. Undi rero nawe yagiye atanga ibimenyetso bifatika, akagenda avuga yuko aba yabapanze ubwabwo niba bikurikize. Rero ariko gusa hari umusore hari umusore bita Djibril Ouattara ngo amaze kugira ibitego 5. Djibril Ouattara ibitego 5, atangiye kwegera Batosipora, kuko Batosipora abenshi bafite ibitego 3. Urumva rero ni umuhanga cyane uyu musore, ariko gusura mutoza abafana benshi batangiye kumwikoma, ni nkaho ngubu rwose agiye kwirukanwa. Rero byahise bituma APR iza ku mwanya wa kabiri, ikaba ifite amanota 49, ikabirushwa inota rimwe na Rayon Sport mu kiye babahanganye, kandi bakaba hasigaye imikino 3. Ubwo rero urumva birasa nkaho Rayon yitwaye neza mino mikino yazatwara kino gikombe cya shampiyona, ikaba itaranaherukaga kugitwara pe. Ubwo rero n'aya makuru twabafitiye mu mikino ku makipe mukunze cyane, haba ya Rayon na APR. Ibindi rero ntakagaruka mu kanya, ndagira ngo kandi niba utarakora subscribe, ndagira ngo ushishikarize kuyikora, kuko ibyiza biri imbere. Nk'uko bisanzwe nge twari turi kumwe, banyita Joshua. Ciao.